little brat. Reindeer coming and they're gonna bite your ear, they're gonna chew your welcome mat, swallow your kitty cat. Reindeer coming and they're gonna eat your begonias, 'cause Santa hasn't fed them in a month. Santa's coming. Osjetio je. Vidite me! Your ass is gonna kick your ass. Zato ovo i zvuk ima, dajte molim vas to poslije. Your ass 'cause he's sick of shoveling snow. Cenzurirat će mi na YouTube-u, neće uopće proći. And they're gonna steal your turkey, wreck your TV, burn down your Christmas tree. Elves are coming and they're gonna trash your home 'cause they ain't got nothing else to do. Santa's loaded with attitude. He's loud and drunk and smelly and rude. His workshop's been closed by an auditor, and Mrs. Claus ran off with her chiropractor. Ja sam nju tam na prvom zavoju već polako rijeti. Škola u prirodi 746 dio. Dobar dan, drago mi je što smo se možete li mi reći što mi sada vidimo ovdje? Prvo gledamo starog Žetica iz najvišeg Solina. Zatim zločista bavljetica da je Grigorije. On je ostao raskrižen čak ovakve i ovakve. Ne! Help! Help! Jednostavno ostaje u prostoru i vremenu. Prekrasno gleda. Evo ga, mi se približavamo. Viteže! Čekaj, princeze ili princa? Pa onda... Dobro je meni ovaj instruktor govorio, zimske gume, dragi, zimske.